Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one God nie, the only one God in GH. Eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH. Mamo akwa ba eba too much GH everyday so munia bana na ama owusu a eni na sapre breaking issues and a mede ebe sumu ene day anwasem kese esi e wo ye man Ghana emu na anwasem yi efri eye central region ekura ne din ede dankwa ochechire na ensem no enkyere mu kire se eye penimu a wedi 76 years a obiemu no osaye elder edema Pentecost asafo e wo sakro no so Dini John Ate wewu asan asore abati asefo asase eso ninchire mu a eka ho a ede ba ye ne kire se papa John Ate a we di 76 years no owu eda eye 17th of July afi we ya emu ema ne ba o ye Dikin work Accra ha ono so ye Pentecost asafo mu peni Dikin Joseph Mensah yeto ne nkrache ne se ne papa ewu ntebe ehu be nyia se obesa be fie na tese ebusu atena se no wo ma ye ewo no ho entoto ye na no enesika semti we nya bre entimi anko ntem na after 4 days en wotimi enya kwan esa ko nechi eye donkwa chechire krono eso wokopie mu ho no kwasem se ne yeto ne nkra pepepe na ne papa ewu eda mocha tese ebusu ano ehya se a wo mo ye entoto ye ede afa ne yie eyo ehun do honoma and wo friend in nuanom eka no ho ne nebusuafo kakra na wo matwa hia ho no se wo mo entwa wo papa no enhu enhia no mu so enfre oye onyankopon na empaibo no ekoso a na wo ka se ne papa no wo huye obesore ampa so wo mo bompa ya ato aso na papa no eti ne ni atese wasan aba atiasefo asase so na no na akoya ho asem kese atese ukọ eye dunkwa chechire wo ma wo bia eda na no a wo kasa mpa nya me wo wani no da so tiase a wo ye na wo adwuma e wo atiasefo asase so wo da so awonya ye nipa tina bia mu atese wo de ne nsa ka nipa papa yi asem akoya ho asem ama wo bia etese abo obi adwin pusa wo bia bi se ho asem na ye confirm that say news outlet bebre na so alcohol any papa no any mebusuafo akodi nkoma a etese ampa papa no ewuye from record no wewu ama wasa aba enkwabiem after 4 days na ebusuafo misera ensemfofo emu no entertainment issues mo na mekom queen of comedy artist wasaji social media aboso Afia Schwar na meka no ho asem sabre wode ensemfofo kra efa no ho abetudwa na ebusuafo na nsentem no wode jin wagon car bi ebe showcase won Instagram page and ankofo bi ta say na nsen a woko kwakasa editor NPP fo echi na nam so ye twa ne car na se yabo no yama niska kese bi se wa ya de nti ye de esum na no de akofa car na se de mpa na ekoso na no na bayo no etete ensem a ekoso efa car na wode ba abonte no wo be kire mu se enye wo bibia na wa bone pa NPP fo penifo bi ye ni wa wo mama niska bi wo bebi se won fa nya no bibia da bi na nedwuma foforo kra wanya no ede mfasode ebe no atese no krampo na ketua wonya bozumi bia 55,000 Ghana cedis no na nam so ama wetimi nya ka edimu na nya no kwa na de ode ba no Ghana for ya kasa mu yeni eboso aye hu bedwiri e kra ede afa no because I said sa freeway mu de na kupo ehia ne pa nimti ebie mu no wasan enyeska ede ato CRV ka foforo ede akaje wagon no do be sheki Ghana for krama ya dwin aye tese akonteta ye hu de be hu kra na me isera ensem foforo mu no Ghana for bi ede abetu dwa se sa nyama na ekoso atese Ghana for bi ama o ma no so wo mo kasetia aban ehhehye a waye ede afa eduane a wode ema BEC final year students JSS for no entwa kwan kra enfata kra isan se wure mu ye kra kwa enka ban wo bomodin pa se ko beye mwa ede ama oman no wo bo no modin pa bia bi tese waye de tese wo nyesa ban se wo de be boa adehye wo oman Ghana nti wo mu nti ase de nti a
ɛyɛ Ghana phone mu bi asɔre a wɔn ɛkasetia aduane no na aduane a yɛkasa enye krampo wohwɛ mu a enkosia kɛseɛ paa de aduane yi so bi fish a tese efie krampo ran krampola yi kra wo munye bi enwe krampo no ye pagya mu kɛseɛ paa de to aduane yi so de ma no ebi o krampo kra meat akɛseɛ ene de to aduane eso itieba ne sɛn na wo aban efini mu oba tampa woyi ni yam ayenya masei de amagana fo na school fo yi wo mentimi anna aban ase wo mo so a wo mo de ya na eja ne kwanti de wo mo ye je ense fata krante be ya ye ditwa so na mom ye mo aban no abaso wo kwan pa a wo de eye Ghana fa so no na busafo ene dey aha na me de eye breaking news no e de ebesi midin e de na ama owuso anyame yadoma ebesan edi enhyemu biem follow yen e we IG page at @tumagh_makram. This is the house. So my culture say, what do I call mama mia? We na be your dear. Sir? Yeah, and it's all better. No problem. The dog. All this for you. No problem. I come on the audio. What you see? She live. Okay. Go inside now. Yeah. Welcome home. This is my apartment. Yeah. Very small and cute place. Come bring the color. Diamond! Diamond! Yes! Oh, sis. Please come. Around here, just relaxing a little. This meets my nurses. Hi. She's Diamond. Diamond, my boyfriend. Oh, okay. Nice meeting you. Please serve me something. Okay. Please, what can I offer you? A bottle of water would do. You sure? Yeah, I'm sure. Okay. Please feel at home. I'm coming. Okay. Thank you. Hi, hot. Say the same. Hi, Kodo. Hi, hot. Hi, Kodo. What is that? Hi, hot. What is it? Echo.
once never come in solid. Once I come in, Mrs. Sissy, Chino, open on remote.